Whatalo whantu le nei fo I tai au I le alofa malanga le leo re tātou atua. Ia tātou mafutanga vi ele li. Amen. E se le tō au le lei. E se fo le matango fio le atua so le taita inga neiva yaso. Whatalo whantu foi. Ia I paanga le tātou porokalame. Ia o le Arrow Bible Fellowship le nei. Ia whatalo whantu le swafa manumalo Yesu Keriso. Fea lava se tafo le lalo langilo e mafuta mai ai. Ma lore soifua, ia le tua nei fo I tu la. Ai tatu te rei o I le upua le tua. Amen. Let's pray. Hallelujah. Le tua le mātou tamavi ia la ua fio le nei tae au. Talo I lo wanganga. Se I lingi maia. Lau whauunga o malo wanganga I lunga lo nei tangata. O tō lau wina lau a fionga tamaa. Ia e manava la ua fio le manavanga ola. Ta mai lau whanau, le upu mai a te oe. Whailoa mea lilo mai lau a fionga ta maa. Se e whapeona te tala le whaalongo a lau whanau. Ia whapeona tala noi le poto lau a fio e leo le poto le nei lalo langi. O le poto mai lo wanganga. Ono le suafo o Yesu Keriso ua ole ma wala aua tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Ole upo le atua. Matala tus pa ia le mfaina pepelo le atua. O le taimi a pepelo I le atua. Pa ume lo male la, pa ume mal masinga. Sau marisami kava o matpalpala. Lalo na lefa matala le e peru muamua tonu. Fa mai o lana upo lo o tau fia o manga lalangi marfofuanga. So na fita laila le atua le amakanga. La susulu. Fe kalainga nga le akua lai kao fia le lai o marke mingei. Mea fu ngai lai ngai malamar kai au. O lai still there is a gravity in the world. Why? His word hold the earth. O le upu la le atua kao fia. O le kaimia lai su ye le atua pe break le atua la na upu. Ia wa broken uma mea uma. Mea la le naf mertal tu spai. It is impossible for him to lie. Wa kwale mafai ele atua pelo. Pelo lola le atua na upu. Ia pa urfo fuanga sui uma mea uma. Tasi fo ilo le mea. Atonu te ute ilo whalongo. Pa wala le mea sili le akua. Nese mea sili le atua. Nga olanga upu ai sili ai. Matala le atua wa o fa sili lo upu. La ua fionga. I yo suafa uma. Kango le akua kuulanga upu lai oversia inga le atua. E manga o lai kurikuri le atua. E ile me ke kaufia ile atua. Kaufia langa upu. Because ele eise me fai ele atua outside of his word. Le eise me fai ele atua I lalo ifo po au kafana upu. Me foi na matala tu spa ia. For my he is looking to perform his word. Fa akali ale akua ilanga upu. Amen. God is waiting for his word. Ole upula le atua. It's life. Amen. Nei la tae au. La tato o tu sirenga wako ki whai kau ai. Amen. Le lau toi whai taua. Ia mo ila tau o loo whapeon mafuta mai. O le mātou te tala noa. Si I kakakalangoa for spiritual realm. Ngai vai aso kako i mea le anganga. I le momoko ni tolo mta upe lua. Whai upu e iwa sfuru ono le lau whai taua. Ni tato o la i e. Whalangolango le anganga o le tuaf soani mea tātou. Ai pei ona tūsia, o mea le iwa aia e mata ele ila ngona fo i e talinga, ele i o fo i le loto se tangata, o mea ia ua saunia ele atua mo i lātou o e alofa ia te ia. A ua whaalia mai ia mea ele atua ia te I mātou e lona anganga, a wae su e ifo le anganga I mea oma, o mea lo loto fo I ale atua. Po o ai fo I se tangata ua I loa mea ale tangata ua na o le anganga o le tangata. O lo I totonu ia te ia. E whapea fo I ona le I loa e se tasi mea ale atua ua na o le anganga o le atua. A ua maua I mātou e le o le anganga o le neila lo langi. A o le anganga mai le atua. Ina ia mātou I loa mea ua foa I fua ina mai e le atua ia te I mātou. O ia mea foi mātou te tau tala tuai I upu e aoa o ina mai e le anganga
pa ia ai le o upu e o ina ai I le poto o tangata o loo whaamatalaina mea whaaleanganga I upu whaaleanganga. Amen. Whai mai la ia. Ai le talia le tangata whaale tino o mea leanganga o le atua a wā o mea valea ia te ia na te le mawhai foi o nei loa a wā e whaamasino ina whaaleanganga. A o le tangata whaaleanganga e whaamasino e ia I mea uma. Ai le whaamasino ina o ia e se tasi. A wā po o ai ua nei loa le fina ngalo o le alii na te aoa o ina atu o ia. A ua tātou maua le fina ngalo o keriso. The mind of Christ. Amen. Okay, loa au whea kuia ki oe poia o le mind of Christ. Ma kua crash a le mind of Christ sa. Wai esha mea ngai kamiro ma fau sikeni. Ai ele mind of Christ. Amen. So, ana nei tae au. Sa unga forfai upu le na. Tana no e fue nei. Ai te mana o lai kako ke o se isu e mere foi upu le quote mai le foi upu le mai Old Testament. Ina ia tātou I loa. Le upu le mai. Pa mai o le aso ngai. La kom fai kau fa palangi. Wa kau fa le kongu lo fai kau fa palangi. Dia la ko practice gaming ngai. E ala ngo mga fai kau fa palangi. Because e nei si va enga o upu. E pe a kako e fai kau fa Samoa. E pe le moro na winga. Fai nga ka fo ke lo le me piko siri lang fai ka o le kam fai a onga kuspa e Samoa. O kuspa e Samoa. Onga le telo upu e fela fo I fa nga ina, but I'm not saying it's say they like sao. Ya ai pe ka confuse le skemi. Ya lang o mako o parent. Amen. Fa taile tu mo tato ngana e no martala tu spa ia wa fiu pe ke lu pe pelo. E fa markara finge foi lele. O so la to e se o la ngana. So I tā ua la nganga. I se mera e fia pālangi I fua. Fa sa moa o ia. Ela no whaita wala na iei upu e o te fia tanoa. I le maualo na winga pe ufa mta la ina fa sa moa. Ar fa peritania. Kako ke maua I le winga upu e lua. Pa o te mana o e o mai mua mua le ano le foi upu le foi mai. O le foi upu e iwa. But as it is written, eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. Amen. O le whai upu lea. Ka ngoi kusira le whai upu lea quote mai ai. Nga quote mai e paulo le whai upu lea, mai le tusia I Isaia e ono wha. Whai upu e wha. Le rara ka ngoi whai kau aku. Le Isaia le na. Ina I o tātou maua ai le afoi. Le context o le tusi. O I le mana I le whamtalanga tineia nei le tai au. Fa mai la le tusia Isaia e ono whawhai upe whare o whai tau atunga. For since the beginning of the world, e ala o tātou I lor whai upu lea, mai le amatanga. E ke le I loi lumar whengenga fau. Whakua I loi kua whengenga kuai. For mai, for since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived the ear, neither hath the eye hath. I'm reading from from King James Version. So, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what He hath prepared for him that waited for Him. La fali liu al whenga fau I le quoting ai Paulo, o le love, e leo se akape o le akapo. Le upu le whaonga ai. Which mean, o le tangata fo I leo lai whaatali alofa. O le winganga le upu le alofa lai lumar whenga fau. E leo le akape o le akapo. So o ila, le whenga tuai, o ila tau e whaatali. Wait. Amen. La tau e na whaatali. Ai o te mana o lao, ile te fia tala no I le aso le nei. O lau Kenese Muamua, ma lau Kenese lua. Amen. Le la tātou tala noa I le Kenese Muamua oe, ma lau Kenese lua. Ona e iai le mea nei loa e le au perofeta, pe o le kako ke pongi sa I le keimin ngai. Le la tātou tala noa ai. So e mua lau tuse Jeremia, alo nam tā upu Muamua, whai upu e lima.
Le au tanga vali atu se ata ono ia avatuai, at the same time, ia o tātou e whai tātou Bible study, we study the Bible, amen. Tātou te va ai le fiong pa ia le tua. Tono Jeremia Muamua whai upe lima. Te manao ia te oe au whai tau, te manao ia oe highlight, ia upu ia o whai ako highlight, tono lau tu spa ia au whai e mai mua mai highlight. We study the Bible. Jeremia ron tau Muamua whai upe lima. Whai mai le tala Jeremia, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctify you. I ordain you a prophet to the nations. Ke mga oia oe te tango e highlight le upu formed. Tango e wasi. I whasa mo, pia whasa mo le whaia. Before I formed you, ai wha mai le tala lea, e iei le mea nei lo mua e lea, tua wha mai ai o te le I whaia oe, no o I loa oe. Amen. E iei le mea nei lo mua e lea tua, ai na te le I whaia le tino. Amen. Le vali atu le ata lea ai follow, e ke mo le unga. A whai ke le maua le I whamkalanga mua, koe play ka ko vire koe makamakai. Amen. So, o le whai mai le tala tu spa ia, ai te lore tala fo le masa no fam talang ai le I whaia le ka muta le pule laa na mua I le ata. For mai le tala ale perfecta lea, before I formed you in the womb, I knew you. Lono winga, e iai le mea nai lo mua le atua, ai na te le I whaia. Tato oho le tusia, le si tusia salamo tasi tolu iwa whai upas fulma leono. Salamo se lau tolu iwa whai upsuma leo no, whai mai le whai upu lea, te manao ia te oe su e lau tusi e wha amau, highlighted whai upu le nei. Whai mai ta la ta vita, your eyes saw my substance being yet unformed. Amen. Wa maua, wako orka ko whai upu ngā. Salamo tasi tolu iwa whai upsuma leo no, whai mai, your eyes saw my substance being yet unformed. Tango highlighted le upu unformed. Len kako maua le upu form, ia highlighted from unformed. O lea fo e le mena fa meta vita, na I loa e lea tua le substance. O le substance po le mea faitino a. Pese mea fo e sui tulanga substance a. O la fo mai, sa le mea na I loa e lea tua. Ai ngake le ia, fo minga fo ta vita. E iai la le mea le na I loa e lea e foi. E lea tua mua. Ai na te le I whaia. O lea la I loa e Jeremia, le fo inga I loa ka havika. O kau mo malea ka le kau vali aku. So it seems like there are two different things here. Ese le mea na I loa mua le tua. Ese le mea na whaia le tua. O ia afoi. Together afo mai. Na e loa o e te le I whaia. So o lea la o lea. I te tonu o le upuna form. I te tonu na tusi leo, te manau ia te oe, le vali aka le e maua, ngai ko ki follow Amen. I te tonu na Kenese Muamua, whai upe lua ono. This is your first Genesis. Whamatala juspa ia, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him male and female. He created them. Then God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Amen. I le Kenese Muamua, na whaia e le tua le mea ta o le image. Amen. First Genesis, he make an image. O le image la o le tua, o le spirit. So in Genesis 1, God make a spirit Adam. Whaia le atua le anganga. O a tamurai le amatanga, o le anganga. That's the first man. O
le image, ona e ala no fi tano le aso nei. Ta ua yo le image la tato wo because there is a power in the image. Amen. E iai le malo si anga i le image. O le image la, o le iai I o le anganga, mo tō o le atu o le anganga, na ia whaia la le, na ia whaia fōi le tangata I lona whaatusa, o le mea langa kupu. Whaia le akua akamu. Sau le ki Apollo, o le iloa le ki Apollo po o whea le akua o whea akamu. O ngā kango ia le akua, whai kukusa le ila ua. Nanga whamenga kango whai longa whaakusa. Nonga winga whai le kukusa le ia, it's an image. Oe kango poesa wakalo image. Saying, sau le ki Apollo mai o whea akamu o whea le akua. That's the whole idea. Amen. Because image, te loa le, ke roka kere fongi. Ka kere fongi. Ko sor kere fongi lea, whanole me, ko ke whiu e kui ko whōringa le kase e face activated. Ngā o whōringa e whaasanga ino o ngā unlock la I o kere fongi. Why? So my image makes me access to all the information, all my privacy. Kuso o image, le maa fuinga o kala mei, ke ro o lise songa I Samoa. O ke ia lau ke moe fo, ke pura I fonga, le ka alo unisi le kere fongi. O kango aku ufa apei o fōringa lau ke moe, ka alo enu. Why? Because only my image e mawhainga o exercise mea kawa. O ke loa anga I sau masanga. Kango e kuununga o fōringa, e mau ki ngoa aia, e open mind. Why? Because my image makes me access to the information. O le mea na, do you know the Bible says, me fu ngā ngalinga kango le atua whaile tangata I longa image. Why? Because there is a power in the image. Ko kei loa a whaik whenga ruenga McDonald, ai ke o e laku sa construction fu le lai whai. Ngā rol wako e laku kui se, kui fu le sau ofu skuraki, fu le pose ofu construction na ke alui. A o ik whenga ruenga McDonald. Ai adu waku lai o, ko kero kakala I o re me se fire kia o epik whenga ruenga I o. Why? Because a e laku le the right image. You access. E kon McDonald. Kaka mare whenga kon McDonald. O lai ofu rea, the right image. La ko ofu ko nginga. Why? Because the image will make you access. Net ta la no ta do tonu se mea. O le mea fo le na lai, fa le tu tangata I le image. Na faila le tu tangata o le nganga. Amen. Ile Kenese Muamua. Ile Kenese la lua. Fai upo e fitu. I wish you guys follow. Ina ia mawhai ono uta no muni ala umam lama. Whamai tala tu spa ia le Kenese lua. And the Lord God formed. Now we see the word form. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living being. So Genesis 1 was the spirit, is an image. Genesis 2 is a form. Na whai mele parapala. So o tangata la ile amatanga. Mena na whamere tala tu spa ia ile amatanga. Na iloa ele atua lana. Whamere tala iPhone. Ta koe fo ila I kuare kusira la amakanginga make sense. Whamere tu sia iPhone. A Jeremiah. Before I formed you, I knew you. Which mean, whamere tala tu spa ia na te iloa le unga male amatanga. Ai ina wa whaile fōwhanga le atua ile amatanga. Ngai loa ele atua Jeremiah. Ile anganga. Aina tele I whaia le tino Jeremiah. O ko mawala. E iai le Kenese Muamua. Ai le I whaia ele atua lau Kenese longa lua. Ngai iai lau Kenese Muamua. So, God has a plan in the spirit. Te anga whaapele pa uia kangaka. So there was a plan in your spirit. Nga ia le plan le atua mo oi. O le plan na nga, o la lava la na tia le atua le plan na. Because e iai lau Kenese Muamua. You guys follow? E iai lau Kenese Muamua. E iai lau Kenese lua. Because o oina fausia le atua has a spirit being. Ina ua pa ula le tangata. Amen. Nanga sala lo tangata. O tiro le Kenese Muamua. Ai o langa le Kenese lua. O tau maua mai lale mele tau tanoa tuai.
You guys are sharp, fast, and smart. Now I can move on. Amen. So now we go follow up. Le form. There was someone na lo mo le tua. For metala tavita. Na e loa. I tell you, so there was a spiritual being before. Na loa le tua. So there was a Genesis 1. Ole Genesis 1 now, te whita no ai. Ona, ole Kenese Muamua, o lo Kenese Muamua, that's where life is. Olo tino le no fo mai I, that's your Genesis 2. A olo Kenese Muamua, amen, lo wanganga, inga ua whaia le kua a kamu le amatanga, fa mai na whaia e whaatusa, mele nai fa maritala Paulo, I o tau fo linga ya ke riso. Image of Christ. Why? Because if you're in the image of Christ, you can access to anything. O le lava le me access a Yesu adu Yesu e ke follow ese a langa like la ku le image of Christ. Ai a fai ke le image of Christ. O sorry la. Si se le me ngai ke ai. So le taua there's a power in the image. O taula na fai le tuar Kenese Muamua. The phone. I use this illustration now because langa loka ko le modern technology. O telefoni lea, ale is a SIM card. Is it working? If there's no SIM card. Is it working? No. Is it functioning? Yes. Right? If function to sapele SIM card and fang fayo ka longa. Kaya lo ilunga maka Netflix, maka fellow Facebook is still functioning. Ale working. Ona fo yele ole mena na faile me o telefoni. Ola mena rino fa telefoni. Ola na purpose e kon sim kale vidi. So ola lai work, ai lo function. Ile amatanga la na faile tu sim card. Genesis 1. Ole nganga. Fa ko a faila I ol Genesis 2 or ke phone. Amen. Kau mam la nga, ke la ngamo kwa ko malama. Amen. Yeah, now ya tato me irola I me le fita no tuai. Ona, there is a power in the image. Ona le taimile nei fa longo le tonga read that ku ai kusidalo. In 2 Timothy 3:5, fa longo tala Paulo. But know this, that in the last days times will come for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedience to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God. For my having a form of godliness, highlight the word form. Having a form of godliness but denying its power. Ole formula, it is a power. Now Genesis 2, no power. Because the Genesis 1, la yele mana, the spirit. For me to just but you having a form, ole ala telotato, ole image e yele mana, the spirit. Ole form, having a form of godliness but denying its power. What power? The Spirit. Amen. You guys follow up. Wala to denying le mana po le malusi anga. Ona le maua ilola ia. Olea. Ole mana olea tua. Oleki. Ole te e tangata ia. Olea tua la. I le whainga ele atua le amatanga. Ia, o mai. Lai. Ia, sa si o whinge. Ia. Tauma. Ia. Ku ia. Ia. Whaasanga wha pelesi lesi se I whaifate ta inga. Amen. Ole. Ina ua whai ele atua le tangata ele amatanga. Na whai ele atua a tamu ma Eva. I le Kenese Muamua. Sa yele presence ole tua whapea, sa ule kua kalangoa ya akamu, kalangoa ya Eva, le yero akamu. This is another couple. This too is just an illustration, okay? So, sa ule le tua, sa presence, whapea. Same dimension na yai, tutusa lei, sa ule tua, the Bible says for mai nga sa ulalo le, he came down the cool of the day. Mea la le ta ole a ngangala atamu ma Eva, sa ule kua Eva whakas whapea.
Kalakalangoa. Amen. In the same dimension. O le original nganga whaia e le tua tangata. Ina ua alu pa ulo tangata. Ko e saule ko e lesi aso. They are no longer in the spirit. Mele nana sa wile atua fa mai. Fea lau whae ngai sa le spirit. A kamu! Fea oi. Why? God is trying to look for them and they are no longer in the spirit. O laua leo to iai le realm le sai muamua. Laua sui le realm laua iai. Now they are falling. Laua pa ure tangata. Ua oti la kenese muamua. A ua ola lea. Kenese lua. The form. O le form la. E ese le realm la iai. O le form la. E kai whaapea le realm laua iai. O kanga kusi le aka le whaka. O le lope mawhenga whaka i kai ia kusi no le aka. Lai, o lo waka le. I'm trying to, if I let because I'm trying to explain what's in the spirit in the language of man. But I wish you guys follow. A whai o hau. Le na utango tusi le ata lea. Whapea leo kanga kusi lau image. O kanga lo kusi le image. O lo image lea. So this image, o lai tu tono rana ia round. Amen. Gusto langa ia lalo langi lea. Whakai ka inga. O le mea lau kupu. O le wafai mai lau round. E le real Kevin. Do you know why? Langa ese le round lai kongu. Ese le round le ia. That's why if you kama istikle su ia, enga ke le maua. Asea, langa fo e o te leo ia i tono lana round. O lana o le kongi. Kasi ala le mea make o ke maua o la kama le, o lea. O la uriu e peo le lau pepa. O la walu e whaastik. Pau ana le mea mawhai ai, ona o walu e la vea i maila kama istik lea. Pea whai o au lea, as an image. O la walu i te tono lana round. Right? In the beginning, sa wale tua whapea. The presence o le tua tana noa. Ina ua angasala tangata. Sa ule kua ua fiu e koe su ela vai ngai konga langa realm. The realm of the spirit. Na fellowship ma le tua. Kei loa le tua a kamu le amakanga. E mawhai le kuanga, e mawhai a kamunga wa ayo ruma mo kua mo au ka wha at the same time. Why? Because he operated in the spirit. Me fo na fo matara tu spa ia fa mako ke lupi le fo mai ka milo uma. God can look at them in the front. Because ole atua ka amilo, kusa ole atua ya. E mawhai rea kuanga wa aia oe a koa ka milo ya ke oi. Iau ruma. Why? He's God. O le whenga whenganga whai rea kua a kamunga whai longa image. Maka uki o le menga ia kamu le makanga. Ona wapa ura tangata. O le alau i konganga ka in a different realm. Le oti le realm le sata tu iai. Genesis 1. Le alau kako exist ko kongo le whaspepa whaapea. Le la tatu sa ilia le tua. The problem, langa le kako su e le tua toro le tatu round. Ke rora gaming e, la fiu le kua kau wala au le kalesia church, where are you? E sa le realm le church. That church is still in the physical realm. Au ke rora le kua la ma ko ikele fa kau la hiku i le spiritual realm. Have you ever noticed ko kelo kanga ka mau mea, lai loa e oka po ai mo me fa kau la hiku? They go to the witchcraft. Why? Because they know the spiritual realm is more real than the physical realm. La la e o kanga ka langi mo i mea ngai o e mo manmanguia. Ai le o kanga ka loku i lako aku e mo manmanguia. This o lea la e su ele e kalesia le atua i to tono la to realm. Ai te le maua le atua le realm i lea. Fato a e maua le atua le spiritual realm. O lala e o whaatau la hitu matangato le lalo langi. O tapu ai le round. O mai le siau vahenga ngā whai mai. O ma kou hingu mo meoa. Koko mangu. O whaku really? O au fui lau ke hingu le koko. You think you're bad? I drink the blood of Jesus. O la e o practice mea ngā hingu koko mangu because that's their spiritual worship.
O mea foi ngā kako mai e ingu mea ia o whamangkunga. Because it's a spiritual worship, that's the blood of Jesus. Le la kako ke whaia whabena. Ele o ave mama, ele o le ave mama e ka ngaka. They have no idea, no clue. Le mafuanga e lenga whai. Whai whare kingo. And it's a spiritual service. O le mana, le ala tātou te su, e a lea tua i tutonu i. Ai tātou te leo. Me whanganga ringa sau Yesu. Mo whiu le kua kau wala au mai a Kevin. E rei roe Kevin. Pau ala au wala e whai e. Ore sau lo Yesu e liu whasi pepa. Ma liu e sau e la vea i aku langa. Redeem langa. Longa image. Me ala nana reina sau Yesu. Sau le rau mo tangata. Ai sea, langa kako ke i rofa matara tu spa i o le poto le laulangi. Na lato le iloa i le atua. Ke fiu su ele ku me nga sa oi polo fo o fe ala le au su er ku spa o fe ala le au ti peita o fe ala le au va nga fo mai fi nga au le popo o fe ala o yai asia o la sa ili la va nga ngi me ke kele ai la ku polo fo mai o le manna le toto sa ka lo fo mai la ia a ka u ku ka ia e ka u ke vai e ka u ku sa ka lo fo mai ai that's stupid but that's God's wisdom fa o nga ele tu me vai fa mai nga me o le ala e se me laulangi e se ale message ai foi me fon nga o le o ke ma ku mama la ku ka le Yesu la ku Yesu fa nga pe ke lu ma la va nga yo fa ngoka e mi PhD asia amen le mi PhD ala ku ale tu fa nga o le atuala o le realm le sa ule ku kala ngoa a ka mo eva ko ya lule akua saule akua le siaso fiu su o le lolo akamu o fea oi eva fa mai ma fa alongo i lo leo o fe fela ia o ma kele ngoa o markala we ai la o fe ko o ke ai we kele ngoa ile amatanga na fai ele tuar Kenese Muamua o le nganga pa ia o ia le na ia fa off me nga ava ai akam ya eva makua se ki ya eva va ai akam rei ma se me afai ele ye se ma rei ma se me nam fa oful ma malu le tua amen fa ko ai loa ina ua pa u wa esele la langi la wo ye wale o ko la langi le nganga a wale la langi le tino sa ulo la yo le tua la ve ile nganga le sa wo Yesu fa malta la Yesu le nei fa na fo wina o tau ilo Yesu le nga koe tu martino ele pala. Ki ngonga a kamu e wala amakanga. Ele oti. Ke ilo le mea le inga ilo le poko le atua. Inga ua pa u iar ki Apolo. Or ki Apolo le isision ki ngoe koe la vea. Ale whainga ele a kua kangaka. O ki rea nganga. Kangola i o le a kua la vea iar ki ngoe ka haufi per kingo. Ai sau Yesu e la vea i le nganga. Fa mai la i o le poko ngā le akua, fa mai wo fo ai. Ai sea, wo o ki Apolo, wo kur ki Apolo fa persole. Kwa le ilo ar ki Apolo le whainga le akua le mea lea. Ma sange o maka i mu i sa mo i asola. E ile ko inga, ile ko inga ngā le e mu whai mamango i sa mo. Ka manga ngā fo ai au ma. Fo ai ma. Ke ia le fasi, kasi le fasi uma. Pe fa pe nga foi la le tua. Pe nga mu fo ai me le tua la makanga. Sau le perfeka fasioki. Sau isa ia ili lua. So o perfeka umanga ki pera va nga ia. La mu fo ai me le kua mal manga kor ki Apolo. Ide kai ya. Ho or ke mo se mai fasioki ma pepe. La ka kuli ar kama le ngai. Ngale mu mem fasioki. Sau mai Yesu mar ki Apolo ai fasioki vo. Malonga le iloa. Ele ai ari. O le maale fo martara tu spa ia waia tu mai ai manuia. O le kaimia langa fasi e ki Apolo le maale. O fa kau ngor sa kaulo. Ko ke pa ko ki Apolo i kua, o ku mal malo Kevin o le fa va. O kingir ka malo, ai se ha. Because ele o ilo le ki Apolo, le awala nga ka penga ele tua. Mo fa ola kanga oi. Mele nau fo mai ua ofo ki Apolo. Ma kua nga le lo ale me le ngai.
Mea ngai are inka ko pese ngiri pese o io le atua malo. E le ifaya inga le akua. E makuale I loa e le akua se mea ka o se faya inga. Le halai ka alo mariki a Apollo melengi. Awe ke fia poko riki a Apollo. Ka siar ka ngaka e fia inga riki a Apollo nga o le akua. Awe ke wha moe moe lo mahalosi. Awe ke wha moe moe lo ia ka mai wha pe o ke mawhaia leo langa. E ke le mawhaia leo langa. Kasiar ka ngaka e mawhaio nga e wha lango lango iai. I dimensions lai mora tala noa. Ia mo I la tau lai mai moa mai. E ese le round nai to te iai. Lai to te leisi tu. Wha pēnā fo I la lea tua. I le au vaenga lea. You guys are in my prison. Le to te tutono me leo te iai. O lea la au ke I. O le tatu fellowship. Wha pēla lea tua maa kamu. Kango kui. Kango wha pingi ala. Kango wha pēa. Kango I lea tua pa iai. Mo vaenga lai mai moa mai. E le mwhaino tango tua te o tau. Because you are in a different dimension. E ese le tūrai tu te iai. E ese lau langi ngai tu te iai. E pau ala le me mawhai ei ona. So taim tato mua le tua. Ka kou oi le anganga. Wa ova kere ka kou whare kingo. Ko kei lore mea ngau o ile e ka le sia whai activities. Wa whai ka alonga se I kumu ile e ka le sia. I'm not saying this to complain or anything else, but that's one of the reasons. Ela no whai atu. Langa o sawe fo. Wa o ngā rue konga ngā rue ngā mo au kalavau. Been working with young people for years. I think over 12 years o whai ngā rue o ngā rue I mo au kalavau. I o mea nge whai, o mea kau skit, o entertainment, se I kau whaafia fia I ka ngakai o mai. Kumu aku, e kumu aku ora koe fia makamaka I kala wha a kingo mele ngei. Ia maangaia e ere kei me work ai. Ai o aka ngakai sa orkara lisko inga ngā rue pi o le whai malolonga. Whakwari I whamenga usaua o pi o leo ke alua e pi o. E ke akari lai. E te la te mi tato te whai ei activity e tau ma whai e au mai e pa. Te le upo le tua. Amen. O le upo me I le ola. O le upo e whawhanga I lo wanganga. Ia a kamula ma eva. E siro fia karango o kusira kengesi. You know, it's one of the most amazing books. A e fia maua le amatanga o mea uma alu kusia kengesi. O ngo ngai a maka uma me o mea le leima me se. A wheke fia kau whasa sao ngai, koe alu. Koe alu I opera mea renga kang kua I ruko o rua I mea uma. Alu eva aia a kamu, o nganga mafua mai ai. A whai ngai kenua misa ke o me fa per ka malo me per finge alu fe siri a ka mu mala vai ngai po le ale me ma fu fa penga ke mo wa mai ko ku se kengesi le amakanga o me le leima me le anga o le ala sa lo yo le tu le sia so le me ala mali ai fiu le ku so e ia le no tala no le au ma ko le sia so o le au ma ko yo le metal tu spa yo le au poto ale o nale au mo ile upu magician o kanga ka fa kaula iku ka fu I practice me fu ia practice la vai nga me fa kaula iku la ko I lo aku ia ia le feku o nga fu o lai o practice me le nga o mai lo va nga lo ku me fu le feku o ro fa ka ku si o sai me nga ngo mai ia he rota fa mai o fe ne me le fa ka o su ai ku sa mar ku si nga o ma ko va ai le feku la ka ngor ku si sai a o ngai la va ya ngo fu la u ka ya malako ku si ai ma se si o lo Asia, langa la ko kilo practicing me fa nga. Okay, lo foi la, o le ko akela la fa ka ulaiku. La ko ke lo me fa nga la ko ke sele mai manguio le nga. Ala manguio. Vai la mo ku pera va nga. E mo ia mo fonga esen me o ai. Ai li so la o le nga. A o le kalesia. O le foi er ka ko ku le nga. Ai ka ko ke le o ai. Ai o le ku le nga. There's no way o le to the coast. O le tu le coast. Foi mai la ia mo la tu ta poeta ia ta pua ia te ia I le coast ma fa maomi. Nang o foi o le coast. O le coast. Nang na foi o le tu le coast. E la ni sia o nga fa mai e ta tu ni nganga. Me nga wala nga se se ko kele. Ya le nganga o le kele o va nga fa merkal ku spa yo o le nganga. You are a spirit. Fa fanga la lo nganga. Me tu ila ni. Fanga lo wanganga. O nga a o ngei nga manguia lo wanganga.
ma malosi lo wanganga e kula ukala ia ke oi o le makaukia e makala kusupa ia ai se pule lo nganga e mafai ngonga mangmalo inga le sitike lo finga ka inga pule o lo wanganga e makala kusupa ia the spirit of a man is subject to a man e mafai anga e kango ka hofi nga oi e le malosi anga ka hofi lo wanganga pe fai mai e kere i fusure mai ai pa lo si me yo kalinga va kula ukala ke oi o lo fiu lo vale ngai e nei mas sem vem kaufia ei mas sem vem kaufia o mo lo loko po ai lama fa mai o ke malos fusu anga pa anga le aso ke la ngonga o le malo mo ia le aso nga pe ha onga na kupu se me le malos si fu o ko loko ele o loko se o lo kala ngo ku ya le malos si o le anga o le poto la o le atuna natia o le whaavale valea i le vaai le kangaka. Whaavale valea ia, thank you guys. O le whaavale valea i le vaai le tangata le poto na nātia le atua. Ha le ola e whaavau. Amen. Whaamanuia le atua le usavalinga neiva yaso. I e manatua i ailau Kenese Muamua i le vala awinga. Amen. Wa manga o le akua e breakthrough mai. A o le ngā lava ke kao fio fio. Amen. Whaamanuia le atua le nea sa tātou talo. Le tuol mātou ta mavi ia la ua fio. Stoi wha manatu o mātou tangata lau upu le nei aso. Le fausanga na e fausia ai I mātou o mātou o anganga. Whai o mātou ma fau mātou te nofo I tono o mātou tino. Wa umana e vala awina I mātou. Wa umana e tō fia I mātou. Uma fo ona e whaasinoina mai o mātou tangata le ala I le manuia. Lea mātou te whaafetai ia te oe le taulanga wa e saunia. E ala I le toto Yesu Keriso. La mātou sauni e talia, le tino ma le toto o le mātou wa li I whaola. Whaima whaamanatunga o le mātou sāvalinga. E ala ia Yesu Keriso. O le mātou whaatua tuanga lea e whaavavau. Tuma watu lo vi inga lo mātou watua. Nei ma se ia o le whaavavau. Ono le suafa o Yesu Keriso. O le mavala au tuai nei. Amen. Amen.